Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito'y Nemars Studio at to'y manin na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkitkid daw ti pamalakad tayo. Kada to'y manin ni kasin yung yung Ruiz. Nga umay manin mang biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan. Ti problem of the day ni Mariana nga dinan inlanad ti address na ngayon na pinauluan iti pamerperdi iti negosyo. Sagudahan nga ron ti surat ni pagahayam tayo nga Mariana. Dear Cousin, Kastiman tilinahon ti surat ni pagayam a Mariana. Dear Cousin Yong, sakbay man ti amin kablawang kay man ti naragsak nga aldaw yo dita Nemars Studio nang runa ken ka nga timon dito nga programa nga magus-gusto ak launay nga bibuyaen ken kasama ta nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken agbibuya iti fan page nga Dear Manong Nemi. Iti laeng kalabes kasinyong ket adda tinagbali na parikot ko nga jak ni namnama apulos nga sumangbay iti biyag mi nga agasawa ngamin kasinyong iti lasod ti pito tawen nga panagden nami akasagasawa ken ni Kaloy. Awan mo tinakay damdamagan na nga mading aramid na. No pa'y saan nga napasamak, no saan pa'y nga napasamak ti panagapa mi kini Comadre Brenda nga kaaruba mi, hangko pa nga maduktalan deta nga aramid ti asawa. No anya deta nga nagapaan mi iti Comadre nga nakaduktalak iti mading aramid ti asawak. Dayta man tinak inuten nga binsa-binsaen kasinyong ket kasto man narugyak ti amin. Suki. Gumatak man pa'y dete tinapa nga ginatang ko di minsan nga aldaw. Ay na, magustuhan mo't nilakay ko. Ket nakaimimas ko na. Ket sapulin na mo ten, ket awam mo ten. Kinaadok la ko mga minti ginatang ko idin. Ay, wala, ma'am. Ket, mano ka diti alay, ma'am? Kaadok sa latan na niya. Tapno no, hanak nga, agsubli-subli diti palengke, in kaso lang nga, agsapul ti asawa. Naimas ngamin. Nung saan mo nga sigod nga, saan mo nga dagos nga madadail, saan ka di? Ay, iwan na, ma'am. Kaya naimas ka talaga dati tinapa, nga lakok. Ado pa iti agang angkat. Anya? Ado di ti pumakpakyaw, ta paglako da iti lugar da. Anya ti kahit mo sawen, Suki? Kahit ko sawen, Suki, imbes nga gumatang dalaeng para iti bukod da, gumatang da pa iti ilako da. Kahit isupeta maganansyada nagwatangad da ko mati 50 ti mesa nga bugsong kay lako damot ti 70 or 80. E di adamot 20 wino 30 pesos nga tubo da. Ket adumat ti gumatang ka no. Maibos ka numot lata. Gaputa na imas ti tinapangalako. Ay. Unyag paiso niya. Malaksid iti gatang nga para si daen may kinilakay ko. Kastamatan di kita anak ko. Gumatang nga gaya man iti mabaling ko nga ilako. Ay, Suki, mayat, kasatir aramidin ti kaaduan nga customers ko. Nang runa kat naimas deto iti napangalako. Eksakto. Adamat ki di na ituhod ko nga kwarta. Igatang ko laengen, iti tinapa nga paglakok ije lugar mi. Ta isupay.
Ay na suki, mayat dayta. Oh, manungor ti alaam. Agore ka, takitaig deti kwartak, numanot pa kaanayan na, suki. Oh, nag-imas ka talaga bakit? Dati tinapa nga, gatgatangan medyo tiyandaan. Wen nga rodla kay. Nagadunto ti ba? Nagadunto pa'y tinakang ko na boy. Amom ka dila kay. Nga, saan lang nga dati si daan ta ti ginatang ko. Ha? Anya? Anya tikit mo saan bakit? Gimatang ak ti adun tako na dati aglaklako. Padasik ka numit nga. Gumatang iti paglakok diti lugar tayo. Takas kasi ka no tararamidin digiti daddo mga suki na. No kasta, gimatang ka ti ado tayong kay lako. Uwen, sa paik to ti mapanaglako yung bigat. Tapadasik man. Tanapya lang nga, adamot ti panggedak. Napya lang nga makatulong akmot king ka. Ah, mayat dayta na panunot mo bakit? Nasayat no kasta. Siyak mismo ti pamanagnek nga naimas dati nga tinapa. Iso nga siguradong adot aggatang, adot ti gumatang dito lugar tayo. O sige, sa paem to, ti mapanaglako. Ay, wen nga lakay. Tabaring maibus dati lakok. Tagumatang ak tumanan. Tano laki din mayat ti anayas na dati nga negosyo kit mabalin nga tuloy-tuloy ton. Agit nasaya ata bakit? Ta isupay nga may nayon iti kitkitain ta. Tapno no, adda nga manayonan ti urnong ta. Kitwen alakay, kit ni. Agbasan ton, dete inaunata. Huh, oh, apay. Aging gayta nga, jak pa na nalpaan, bakit? Jak pa na palpaan. Marignak pala ti busog ko. Kat na ganun to, magamintikinan mo. Kat ko nakitay nga saan mo unay, kat rabii. Kumakit kaadum ti mangan iti bigat, wano aldaw. Saan kat nga ti rabii? Kat isumot ti sa pulig datay tinapa nga si daan kat. Naganasak mo ti, nangan iti ado nga inapoy bakit? Alakat alwadam laeng Sana balen. Total kat napanak mo't nagpag na itay. Ken sa anak mo't nga dagos nga maturog. Oh, taapay nga di ka pa maturog. Good. Domingo yung bigat bakit? Baka nalipatam. Ayaw na niya. Day off ko bigat, awan trabaho. Iso nga mabalinak nga agpuyat. Angim siyak sa paik to ti agriing. Ta isaganak to digiti ilakok nga tinapa. Ay, sapay ko mabagat. Malakom amin na ti tinapa nga ginatang mo. Tapno ti kasta, mapasublim mo na dati ipuunam. Ken adapi kitaik ko na malakay. Ket no bilang laeng ta, magustuhan digiti kalugaran tayo, deta nga tinapa nga ilakok kadakwada, di nayunak to pa yan, tigatangag. Dati ganan siya, inayon ko to nga igatang ko iti ilakok to manen. Nasaya data nga napanunot mo bakit? Ta medyo mariknak mo nga, marigatan ta no, mangnamnama talayang iti maswel-sweldok, iti pagubraak. Uwan alakay, aglalokit ni. Bayat iti panaglabas ti panahon. Ngumina iti magatang. Sa dumagdakkel kita ubing. No agbasan ton ti nauna. Dakdakkel ton ti magastos. Ay, di lamamin ano bakit? Kaano lady nagkalay sata. Katitan. Agbasan ton ti naunata. Uwan nga rod lakay. Dahil tamo ti pagyamanak yung ka. Dahil iti lasod ti pito atawan nga panagden nata. Awan iti nakana nga problema nga. Simangbay ka data. Gaputag tintinulong tanga dua bakit. Siyak ti ag-provide para iti pamilya tayo. Kat siyak mo ti agaw-awir ka iti anak ta. Mga mangistimar kada kayo nga aga-ama. Kasta mo ti pagtaingan tayo. No nanumula yung ti pagtaingan tayo bakit? Marik na ka naragsak ka matlata, naragsak kayo nga giinak. Kaya adadang inspirado ak ngagtrabaho no kasta nga
Makitak ti kinaragsak yo. Ay nalakay, kontento kami no anya ti adda. Saan kami met nga naluho? Kaya na pati di kita anak ta. Nairwam damot nga deti no anyat adda ket isulatan. Ang saan nga kaso tiket ko nga biyag para kadakwada bakit? No, dapat nakabalin na. Kaya't ko nga may kang kayo itinaranya nga masakbayan. Nang runa ka digitan nakta. Isungarad nga tultulungan kalakay. Ay, umikaw timan. Arakupin ka man. Ay, ket, di talagayam lakay. Ah, ah. Sabay ko mata, awan to ti dundumteng nga problema ta bakit? No laki di ta awan ti madingar aramidum lakay, awan mati agbalin nga problema ta. Ha? Anya ko man ti madingar aramidik bakit? Sigamet. Kajak lang mo baka mat nalimad kalaeng kaloy. Awan ti pagdanagang bakit? Awan iti madingar aramid ko. Nga ta. Katwan. Ada ka din nadamdamag mo? Ada ka din nang nangig mo? Awan met kit di. Dahit at dayawag king ka. Saan ka nga kas kadagit itaddo mga asawa nga irresponsable, sadot, nabisyo, nga nouman uminom ka, sagpaminsan laeng. Nang runa ti amin, awan pa'y tinadamtama ko nga nag-chicks ka. Oh, siya, ag-chicks? Kitwin, amok pa'y, no ilimlimed mo lang nga da chicks mo. Awan bakit? Ay, sikalat babae ti biyag ko. Ket no, dadigit ti gundaway na nga. Rumrumor ka nga, winumaladaw ka nga gawid nga, di mo ipakpakada kanyak. Ket ag-overtime kam lang no kwa. Ket ibagak mo't king kano, agawid ak. Ket kumaakit itawag mo mo't no, dapapanam. Ay na, saan ka kahit nga disturbuenan ta. Amok nga na dati busy kan nga agluto, agisagana para iti pang maliman tayo. Iso nga saan kun nga itawag king ka. Adulaw na Ang sabi ko man ta, susto di kita ibagbagam, kaloy. Uwin bakit? Saan ka kagswitswitik? Sure ka? Uwin. Iso nga, lab na lab ka unay, kaloy. Lakay. Lab na lab ka mat unay, bakit? Timan, agkak man dagiti bibig mo. Oy, nagtutbras kan? Baka agad sinuuban ka pa lang. Ay, nagtutbras akong bakit? Talaga sinaganaak, tamo maten, awan trabaho na bigat. Uray, agpatpat nagta. Mariana, bakit? Saan naman balin alakay, tamasapa akto nga mapanaglako iti tinapawa. Uy, no sinuuban into no bigat. Ta siyempre, kaya't dagiti tattao nga pang-armusar dati tinapa. Sa bagay. O sige, uray, 2 rounds lang. 2 rounds? Kaano pa nga naka 2 rounds kakaloy? Ha? Ay, sa mamot. Kalpasan ti may isang round. Maturog kan. Ay, isa anak pati ibukbuking abakat. Apay, ada ka di makangkangig nga sa bali no di datamot laang. Ay, saan na bale, bakit? Tabumawi ak tumot ti parbangon. Ay, nasaan ata, inakarod aglako amasapa. Ay, ito naman minsan nga ro din sus, talaga kidi nga pang 1 round ka lang, lakay. May kati mo, ay, uy, ni, alata, kaot na mo tinti iman, ang emure pa'y kasanot imas ti tinapanga. Sindata itay bakit? Ha? Keket kung to pala dati tinapam. Awan iti makaati dati sinuubam. Ha? Anya, ti bagbagam. Dahito ya paprusak. Dahito ti original. Original nga tinapa. Tila da ka iyaring mo tinapa dahito kukwa. Ti imas nati ko na. Iso nga nakapapaot no kati panangan ko iti tinapam bakit? Ay, nay, apapanam. Mabisinak nga ron iti tinapam. Uy, na Diyos ko, isukit ti yun unamon. Una bakit?
at titinapa bakit? Kang angot amis mo titinapa. Anya? Bastos. Kunak lang. Agkaimas dati ko. Ay, naimas kayong dito tinapang. Kaloy. Gimas titinapam, Mariana baka. Ala ka rin, bakit? Ha? Rabawang kan, tama turog tanton, tanabanog kan. Ay na, nangan kalat, tinapang at tilapyak. Nabanog kan. Nabanog kami di trabaho kita eh. Isa na bale, bumawi ak to, nadan tumanggundaway tambagat. Ala, sige ka din. Tarakit ni, masapak to pa inubigat. Maturog tanton, kalpasan na. Yeah. Amangan mat kaloy no anya. Ada sa baling nga tinapa nga. Nakan ka na eh. Anya. Deti laing mat gatgatangin di tiyandaan titina. Sa bali ti bagbagak. Deti tinapa nga tilapia ti bagbagak. Malaksid deti tilapia nga tinapa. Baka adapi sa bali nga yung kakalkalungan. Anya. Awan bakit? Unay ka mo tinaya. Saan ka nga pampanunot ti kasta? Alangarod. Agtalekak unay keng kakaloy. Kat sapay ko mata saan mo to nga dadaelan dita nga panagtalek ko keng ka. Unto bakit? Saan to nga madadael dita? Dito'y laing tinapa nga tilapia. Di kayat ko. Kat saan to nagsapul iti sa bali. Sigurado lang kaloy. Uwin bakit? Dito laing tinapam, tilapia, tikayat ko. Uy, Mari Mariana. Ay, Maring Brenda. Anya deta awit mo? Deti lakok nga tinapa. Ay, tinapa? Uy, paboritok ti tinapa. Ikanak man. Eksakto, adapit talo nga bugso nga nabati. Sige, alike aminin. Sige, mare. Mabit lang nga bungunek laeng. Naimas mo't ladeta, mare? Ayun, magusgustuhan launan ni parem. Aya? Namayag ngaminin nga tsak nakaraman iti sinuuban. Kat iti ibagam nga tinapakit kasla. Katayak mo tan. Ay na, saan kan to babawi, mare? Naimas ka talaga dito eh. Ay na. Ni? Gari ka. Apay, mare. Mabaling ka din nga utahin klatan, mare? Anya? Ay, masapol ko kuman at ibayad na ta. Inayon ko pagpuunak manen. Malagip ko, naggapo ag gayam di parlor ni Georgia. Naibayad ko mo ito, igatan ko kuma. Sika bayadak into no bigat. Sigurado ka, Maring Brenda? Bayadan mo lang itong bigat, Uwan, mare. Awan ti danag. O, sige. Oh, Suki. Suki. Umay kakadiman ng umatang iti tinapa? Nga lako? Ay, uwan ko Suki. Ay, kunaktupay keng ka, Suki. Oh, alis to kami ka na ibus dati ginatang ko, hindi kalman. Apagbitlahin kat. Naibus mo tan. Akit gumatang ka mga ruden, tilakom. Uwan, Suki. Kaadwag kumaang. Dati na mahik nga ganansya. Nga inayon ko kumati po unak. Inutang daman. Anya? Sino mati mutang? Saglalakalaang mo data tinapa. Utangan da pa'y lang. Ni kumadrek nga Brenda. Ni Brenda? Dati, ni Brenda nga dati.
May salaang met ti sikat a Brenda di lugar tayo. Oh, ket saan ka di nga dumot iti paggutuktutan na iti kwarta dayjay nga jak manam mo. Nalaus samet ten. Aya, kasla di mauawan ti kwarta idi dayjay, idi adot aking kapet nga lalaki nga babaknang, pati lalakay ko nam. Ah, no comment mare, ay suki. Ay na, agpay sumot dayta. Kumadrem gayam dayjay nga Brenda. Amom ka di nga uri dito'y tiyandaan kat ada nakachiksken ko na. Dati aking aglalako ti karna baboy. Kaya ada asawa na dayjay Chicks na idi dayjay nga Brenda. Ket tunggal umay gumatang ni Brenda iti karne, no maira na nga awan di asawa di lalaki. Saan na nga baybayadan nun? Ket saan lang nga dayjay? Anya? Dapat nakidamdamagan na di kabangibang nga barangay. Barangay kapitan ka no? Oh, ay adun saan di lalaki nga nakaraman ka dayjay nga Brenda. Iso nga saan nga makaasa-asawa? Daytan ti pagsapulan na. Angem ustot ako nam, idi medyo bimakit basitin, awanan ti mga yating kuana. Iso nga utangin na pa yun, tay gatang na, utangin na pa yun, tatinapa. Uwin nga ron. Angem bayadan na kano yung tunubigat. Uwin, bayadan na kano yung tunubigat. Ay na, jaklaan mon. Ngamin, dapat tinakaydamdamagan na mo't, nga di na kan amot agbayad ti utang. Nang ro na kadagito nga tiyempo, awan kanumutin iti huthutan na. Awan kanumutin iti pagbagasan na nga lalaki na. Ha? Ay na, no comment ka day tasuki. Imposible nga dim amo dagita nga damag. Adamat amo, saan nga nas ka nga pagsasaritaan day ta? Biyag na day jay. Alakit naibagak laing mo't alakit good luck no masingir mo pa inay nga Brenda. Ibaglangin sinurukak nga rod ti ginatang ko. Ay na, halos isumot laang ti sidsida imlakay. Naimas nga rod bakit? Saan ka mauma? Saan ka masuyang ay sulay sidsida? Saan mo unay akit abangan mo't no makaalakat sakit no masubraam. Siyempre, na-upgad lang ta dayta. Saan ba't unay nga na-upgad? Sakto lang. Kun mayat nga partner ti inapoy nga talaga. Kun may sadeta inapoy, makaadumot la unay ti kanam nga inapoy. Amangan mo't no agbubutit kanton. Sana bali bakit? Basta lagi din naimas ti pangangko. Kumusta mo gayam? Dahil ti panaglakom. Kat into no bigat, inaktumanan aglakom sa paeg to. Bareng no adupay ti malakwak Total, basit mo't lang ti nalakwak. I mean, basit lang ang tao ti naglakwak naibus mo't adagos. Kat di kiti daduma, lakwak mo't idata para manak mo't padasin damot. Lakit na sayat no kasta bagat. Kat nay. Ay, agbasa into no umay nga school year data inaunatan. Uwin Kat no adamaganan siyam, inayo mo lang tayong tapunam. Uwin lakay. Kat no mabalbalin ko no adanto ti extram, dumawatak to pa ti inayon ko. Nanguruna into no, mapadasan to amin hindi kiti kabarangayan tayo, dito lakok. Ken kastamatan ka di kabangibang nga barangay. Ang mga no dakdakkel tao po nan, di makasapula kon. Sana bali bakit? No laki di, makitam nga naganar nga negosyo, nagasaganak nga sumuporta. Ikang kanto tinayon ti puunam. Agyaman naklakay. Angem day lang kumadre Brenda ti problema itay. Nanayunak ko, adado ko mat ginatang ko, no binayadan na dati ginatang na. Angem inutang naman. Anya? Ni Brenda? Wan. Kesla di mauawan ti kwarta idi day nga Brenda. Iso nga nga Jak dinamagan no api nga inalam nga kumadre idi nagbunyag dati may kadwang anak ta. Adumat ti kwarta na idi ket mayatak latamot ata.
dakkel ti regalo na kunak. Ang nang tagsamala sa gasot idi. Ah, kadi. Wan, pinan pinaputputan na laing ti anak ta idi ti sa gasot. Babamlata na. Agad ita, jak amon ano pangalaan na ti ibayad na ti inutang na nga tinapa. Awan mo ti trabaho na. Ah, kabailan na siguro mo't nga ipamuspusan. Sa bagay, no idikit kaya na mo ta. Awan mo trabaho na nga madulat at kwarkwarta na. Tsaka man mo no, pangalalaan na lakay. Ang adati agwarwaras nga chismis nga niya. Ado ka no ti lalaki nga nakagaraw ken kwa na. Iso nga panunutek, ang mga mat no, aramaten na ti bagina, nga pagsapol na. Anya? Kasla pukpok. Ni Brenda? Ni Kumadre Brenda? Wen, nga, di kiti ka no lalaki, baybayadan ta ka ni Suna. Ada ka no pin nakachiks ken kwa na nga kapitan, nga lakay, pati aglako di tiyendaan. Saan nga naskin nga pagsasaritaan ti kasta nga saritaan, bakit? Sa bagay, ang inaktusing rin no bigat. Lumabasak tumot iji balay na. Tapno no, mainayon pa yun ti pagpuunak tumanin Ala, sige. Makaamu ka bakit? Ay, pasensya kan Maring Mariana. Anya? Di ngamin ko lang kanya nga bayadam ita. Dati utang mo, nga tinapa. Uwan, naibayad ko mo ten, iti kuryente. Tanasapa mo't nga may nagsingir ti, para singir ti kuryente. Anya? Uwan, ito naman minsan lang. Manulang mo day dyan, iti bayad na. Maring Brenda. Di ka lang na-disketaranan. Pasensya kan Alas, awan mo ti mabaling ko awan pagbayad mo. Uy, bayadak tulat ta. Bayadak nga bayadan. Nalaki ti adan ton, sikat ti ipang pangruna kon, nga bayadan. Uwan man, kat ni, pag negosyok day jay, no mabalbaling ko saan na makiskisayan ti puunak, no dikit manay nayunan. Nang runa kat ni, adumanin iti, naggatang iti lako. Kat kumusta man? Nagusto mo lang diti tinapang nga inutang mo? Diyan mo ta. Kasla medyo naapgad, mare. Naapgad? Baka mat no inalunos mo. Saan mo nga impangan iti na po Saan mamat? Impangan ko iti na po naapgad latta. Ala, saan mat nga kasta ti bagbaga di kiti nakaramanan, di kiti nalakwak nga naduma? Baka sa bali ti panagramanda Maring Mariana. Ngem dati na alak yung kakit. Sobra ti apgad na. Aya. Alangaron. Ay na. Uy, Mariana, nagimas dahil tayo ginatang cooking ka nga tinapa. Talaga? Kadi gumatang kan tumanan, Georgia. Talaga agam addapi na bati. Angem agurderak latan, tapno no sa anak to nga maibusan. Magustuhan pa dati ka anakak. Kasta, mangala ka. Wen, mangalaak. Ay, wen, gayam. Nakita ko nga naggapo ni Maring Brenda dito Georgia. Naggapo dito yung parlor mo. Ay, wen. Ay na, kanayon nga umay dito Diyak mo, saan samot nga, marmar na kita, tilangan na. Di lang na minsan nga aldaw, may nagpa-pedicure, manicure. Itatay mo't, may nagpa-reband. May nagpa-reband ni Maring Brenda dito Wan, gab-gapo na la itay bigat. Anya? Apay? Kit adagayang pagpa-reband na? Ang imawan ti pagbayad na dati inutang na nga tinapakanya? Ala, ni Brenda? Wen, Georgia, ni Brenda.
Ni Brenda, inutang na ti tinapang nga ginatang na king ka. Naku namon, manulang maday dyan. Dua gasot lang nga nasurok, inutang na pay. Ay, nagbain mo day dyan nga Brendan. Ure siyak idi. Anya tigay mo sawan. Ibaga na nga utangan na kanyak di pagpa-pedicure na ngam saan kunak. Negosyo da ito'y kunak. Iso nga pinilit kong agbayad. Saan ko nga pinaruwa, aging nga di agbayad. Kitno kasta, binayadan na lata. Binayadan na madlaeng. Ay na, amok day dyan nga Brenda. Uray na dakwarta na, no kabailan na nga utangan, deta mesa nga ba, nagakayat na, nga gatangan, utangan na. No kasta, da pagbayad na kanyak, ngayon di na kayo tagbayad. Wan, ugali na dayta. Ang imsyak, never na nga maaramid kanyak, dito yung parlor ko. Taam-amok una yan tigalad na day dyan. Nagluko mo't gayam day dyan. Permi Adon tilinukluko na nga tattao dito lugar tayo. Saan lang nga dito lugar tayo, Mariana? Apay di mo pe ka di ammo? Tian niya. Pabaybayadan day jay. Adot lalaki nga nakagaraw king kwanan. Ultimo dito lugar tayo. Isut pagsapulan na. Oh, angem ita. No saanan nga umayag paparlor, awanen ti tsura na. Saanan na kaya dagiti lalaki. Adamad lata mal, alilaw na. Taadamad lata kwarta na. Anya, nagloko mo day dyan. Agsaga na kanyak day dyan nga Brenda. Oh. Ay, hello, auntie. Oh, anya day ta. Ay, si Kabagaya Mariana, balasang ko. Wen, auntie. Anya tirantam dito eh. Nakapasyar ka man dito yung sityo eh. Wen, auntie, itakla nga makaumay dito eh. Adda nga min lako. Anya. Aglaklako akiti sinuuban. Oh, gumatang kayo, auntie. Padasin nyo, naimas da ito eh. Ay, sinuuban, tinapa. Ay, gorek ka nga raw. Ay, nanang. Ayan, anya day jay. Apaw. Nanang, saan kayo nga gumatgatang ka dayta? Naabgad tila ako na dayta, nanang. Iso tagdin din namang dito lugar tayo. Iso nga, no adda umayaglako. Naglako ka no ni Auntie Mariana iti tinapa dito lugar tayo. Saan ka no gumatgatang tanapgad? Iso tagdin din namag. Anya. Gore ka nga raw. Ay, Mariana, balasang ko. Auntie, manod gatangin nyo? Ay na, malagip ko, awang gayam ti igatang ko. Di may gumatang kayo kunayo itay? Ay, ti kinagpaiswan na, saanan ko na dati apukaw. Anya? Taapay mo na, auntie? Naabgad ka no, madetalakom, balasang ka. Anya? Pasinsyakan isuti ko na dati apo ko. Agdindin na magkano, nga naabgad detalakom nga sinuuban, na nakaro kanot abgad na. Malagip ko. Ada sakit ko, amangan no, kumarot sakit ko no kastatisidad. Pasinsyakan Mariana, balasang ko. Sino tinagko na nga naabgad tila ko, auntie? Diyak amaw, tako na laang ti apo ko, agdindin na magkano dito lugar tayaw. Nga naabgad tila ko. Adakan nga rin saan nga naabgad nga sinuuban, auntie. Nakaro siguro abgad na Tas saan damot nga iwaras ti kasta. No, awan iti nakaraman nga sobra wano nalabas ti kinaabgad na. Ay, saan nagpaiso dahil tanti ureramanan nyo? Ala, ay saanan anak ko? Okay, akla ang anak ko. Yung kalata padasin ta sa balay. Anya? Ay na, nagloko mo dahil nga Brendan?
Isu na lakid diti nagipadpadamag dayta, Mariana. Isu ti atap ko, Georgia. Nagloko mo day giant. Abusta din na pinabaybayadan day di inutang na. Mapanakid di perpergent ti negosyo kon. Mapan na ipadpadamag nga naabgad unay tilakok nga tinapa. Kat sa magagpaiso dayta, ta siya ka mismo tinakaramanan kaday talakom nga tinapa. Nagimas tupay. Isumot ti ko na ti asawak. Isumot ti ko na di kiti nakaramanan. Angem no lakwak di kiti saan ko pa nga nalaklakwan. Dayta ti bagada. Nga sobra kanot abgad tilakok at tinapa. Ay nasalangadem dayta nga Brenda. Saan na mabalin nga kastalata ti raramiden na daytan. Marmarwam daytan no baybayam. Imbagam kumakenkwa na nga naabgad, gaputa utang, naabgad, gaputa di na pa'y nabayadan. Sa anak ba't nakasta, Georgia, anya? Sa anak nakasta nga tao nga, mang perperde itipada na, ay na, no kasi madlaing ti klase na tao, ay nakatay, rumbeng na laing nga bumalis ka mo, saan na mabalin nga, isudalatat may mayaten? Siyak man lang ti dadailan at negosyo na talaga nga pungot-pungotek day dyan nga Brenda. Makaramang kanyak day dyan. Sa anak ba't nga man nagibalis nga tao, Georgia? Ay na. Baam, siyak ti mangibalis king ka. Uy, saan latan? Uy, anya ti aramidem? Basta, siyak ti makaamuking ka, Mariana. Suki. Ay, kunak tupay kat umay kagumatang ita. Tantsak nga talaga nga maibos mutlakom ita. Wen Suki. Ay kumusta gayam na ti pautang mo? Kini Brenda. Ha? Awan, jak pinasingir. Ay kunak tupay kat. Talaga nga ugali na daytan. Amo? Makarkarma ita day jayin nga taon. Day nga babae. Anya ti kahit mo sawan, Suki. Din na mag-iti lugar tayo. Saan lang nga di, ayan nyo, pati di sa bali nga barangay. Deta, sakit na, nga nakaro. Anya? Anya nga sakit nga nakaro. Kitnog din na mag-ada STD na. Ada makaakara sakit na. Sexually transmitted disease, ada tulo na. Anya? Sigurado ka ka di, Suki? Wen, dahi tatagdindin na mahag. Nakarman saan ka di nga inpulong mo kanyak? Nga isut atap mo nga mangipadpadamag nga naabgad tilakom, naabgad unay tilakom nga tinapa? Wen. Akit na sakit mo tinakim ko ta siyak ti agluto dayta. Siyak ti akin produkto dayta nga laklakom. Iso nga maragsakan edi na nangig ko dayta nga damag nga addagayam STD na dayta nga Brenda. Alakit na alalanan ate ta kinasilipet na, kinagarampang na, kinasarampiting na, tana duma nga lalaki ti manggargaraw ken kuana. Iso nga saan nga dayo nga mapasama ken kuana dayta. Nakaalan ay ti karmana. Agpeso. Wan, dayta tagdin dinamag. Kitakman ano addapay lalaki nga mayat ita. Nga manggaraw ken kuana, nga mangbayad ken kuana. Oho, sigurado laki di nga agpugrot, agpubre day dyan nga Brenda. Ala, nakarumang maggayaman niya. Aguray ka. Aramid samat ni Georgia day dyan. Isot ibagbaga na nga, isot mangibalis para kanya. Ala, ang agpaiso nga ta. Agpaiso nga ta nga da STD na, wano pamerperdi na laang matkin kwa na. Kasaritak man ni Georgia. Tapno malawlawagan ti amin. Ay narumbeng nalaeng kenkwa na dayjay Mariana. Unang amang ano, ipagarup nanto nga syakti mang ipadpadamag dayta. Apay, awan met ti ebidensya na. Nga magpaiso ka di nga da STD na. Dayta ti jak mo. Ang imposible nga mapasamag dayta ti kinaado nga lalaki nga manggargaraw kenkwa na. Uy, ibabawin dayjay bagam. Amang ano, ay na, babaam lata. Saan na balit?
Awan ti nadalos ti konsensya Mariana ta saan mo't nga sikati ng rami dayta. Siyak mo't baba amlata karma na dayta. Ala. Oh, Kaloy. Bakit? Itay ka pala kasarsarita. Anak ko, apeg mulmulingling ka. Kinaapeg nga di ka makatal na. Kasla ada na dagsan nga nga naunig nga pampanunutan. Kasla ada na dagsan nga problema. Ha? Kwa. Ada ka di problema mi di trabaho? Awan, bakit? Anya nga rod. Apeg nga agmulmulingling ka. Kasla di mo mapagsusurot tir aramideng. Sipod itay simangpet ka, kastakan. Oh, di mo may malagip. Di mo pa malagip ito may manganan. Mangang kalatan. Saan ka mabisin? Anya? Kaano pa nga di ka mabisin? Nangiprito ak deti tinapa. Amok nga paborito. Amok nga isang tumatla iti paluto nga pangrabyanta. May kakit din. Sige lang. Umuna kalatan. Diyak pa talaga mabisin. Anya? Apay anda ka. Sana kasi marek jay trabaho. Apay, madi ka diti magbagim? Saan? Angim... Anya data awit mo? Gimatag ti agas. Agas? Oo. Bakit? Api dito eh. Tumarim dito Tumarim dito eh. Anya? Api pag tumarim na ka dito eh. Anya ka di dito eh. Kinawa mo ti sakit ko. Uray. Tumarim dito eh. Basta, agtalik ka kanyak. Saan mo nga damdamagan no apay? Basta naskin nga tumarim dito, bakit? Papanang. Mga kalad na nung. Tag tumarak mo ito. Anya ka di dito tumarim ay kitakman? Bakit? Amo ka damdamagan ng pang-asim. Tumarim na tadaytan. Anya, api pag tumarin na, api pilitin na. Mati ibagam mo na kanyak. No api nga pag tumarin na, tikas yung agas. Ken anya dito nga agas. Anya't agasan na dito eh. Basta, bakit? Anya nga basta? Basta. Sige. Papanam. Dala pa nagbiit. Uy, Papanam. Kaloy, agsubli ka. Nagluko tayo dyan. Anak kukuan nan. Api nga pag tumarin ka dito nga agas, anya ka dito nga agas. Basaik man. Vitamins ka ta dito, iwan anya. Kinapi pag tumarin na. Butter coconut ko na naman. Nisin, butter ay. Antibiotic? Api nga pag tumarinak dito yung antibiotic. Anya? Pag tumarinak ka ti antibiotic? Ti asawam? Uwen, Georgia. Diyan maawatan no apay. Sikaman ti mangkita no anya dito. Nga agas ken paraan niya. Ken api nga ipilit na nga ito nga tumarik dito eh. Ay, sorry Mariana, pakawanin na. Api nga kid daw kat pamakawan ko, Georgia. Jakmot ammo. Dim ammo ti anya. Jakmot ammo, nga may sagayam nila kay mo kadagiti maapektaran kaday jay inaramid ko. Di ka maawatan, Georgia. Pag tumaren na kanila kay mo na ita antibiotic, tamadanagan ang mga naakaran na ka. Naakaran itian niya. Ti sakit
Anya nga sakit. Di ka maawatan. Tay STD. STD? Angim awan mo ti mariktat nga STD nga sakit ko. Un angim day tati patsen dagiti lalaki nga nakagarawan kini Brenda. Ha? Gapot agdamdama agdindin namag agwarwaras ti damag nga adda STD ni Brenda. Madanagan itan dagiti lalaki nga nakaraman kenkwanan taamangan no naakaranda. Katapeng nga pag tumaranak nila pag tumaranak ka ta siyempre nagkanaig kay siguro. O kahit na sa naakaran na kamat nagpaisuman nga da STD ni Brenda. Ang magpaiso ka din nga da STD ni Brenda. Ay na, Jack mo. Nga may salaing ti kahit na sawaan. Ay, nagpaiso niya. Kahit na sawaan. Adda na pasamak kada kaloy nga asawa kin ni Maring Brenda, tumpak Mariana. Anya? Oh, panangalat to nga kaloy. Agsagana kanyak day nga kaloy. Kuna na nga awat ti madi nga raramidin na. Nga adagayam limit na. Lilip-liputan na gayang day nga kaloy. Ayok ka! May anak agpalawag, bakit? Kaya ta sa liniputan awan nga ang agpaiso nga ada STD ni Brenda. Anya, gaputan na parang nagpa-check up. Awan ti STD. Iso nga awan mo ti STD. Punyeta, apideta ayat tinasisita kanyak. Nadikit liniputan awan bibiyang ko rin di STD na rin di STD. Angin, ti point ko dito kaloy. Lilip-liputan na gaya may tinalimid. Tiambok na napudno ka kanyag. Napudno aking ka Brenda. Ay Brenda, Mariana ko lang. Kitam, Brenda ko lang pa'y kanyakon. Pagkawanin na. Awan mo ti panagayat ko kini Brenda. Uray bay. Liniputan naglata. Apay, di ka kadimarnek kanyag. Kung nagtupay na sa bali nga tinapang nga rin ang ramana, malaksin, iti tinapag. Saan, bakit? Naminsaladay jay, jak inulitan. Kung namladay agam jak mamati kengkan namin pinsan nga naperdet pa nagtalek ko kengkan kaloy. Bakit pakawanin na kuma? Agtalaw ka! Bakit saan kuma pag-aasim? Ipagpagapam ka digiti anak na bakit? Awang bibiyang ko! Agtalaw ka! Kabailang mitagbiang uri awang ka! Nasakit unay kanyak, tinaduktalak ka pa ng lipot kanyak ni kaloy nga asawa kasinyong tinakasaksakit launay. Kating pagarup ko nga mapagwadan nga asawa ti asawak. Ti pagarup ko ket napudno kanyak nga sabsabali suna kadagiti dadduma kadagiti kaaduan nga lalaki. Ang agpapada na malagayam nga sana mapmap na kiti maysa. Aging gaita kasinyong kadyak pa'y inawat man, jak pa'y naklon ti asawak, no pa'y namin adon nga nagsubli-subli nga agpakpakaasi, nga agsublin iti sidong mi nga gina. No ipilit na, ti umay agsubli iti balay mi, kad da kami mat nga gina, ti pumanaw. Iso nga kapilitan nga isot pumanaw kasinyong tadi na kahit nga dakam ti pumanaw iti balay mi. Pinangtaak nga yadayog dagiti anak mi keng kuana no ipilit na ti agsubli kada kami. Kasla nagrigat nga mamakawan kasinyong iti lalaki iti tao nagtalkam. Ang maduktalam nga nilipliputan na kagayang. Kat saan nga may kat iti panunot ko, ti inaramid na kanyak, adadagiti gundaway nga may imagine ko. May imagine ko ti asawak nga nang nangan iti sabali nga tinapa.
Anya ko matinagdumaan, aping agsabol pay laeng iti sabali nga tinapa, idin tong addamet tinapa. Apay, jak maawatan no aping nga, nasken pay laeng agsumapol iti sabali, ket idin to nga, nakasagana mo latang ipakangkot iti tinapak king kuana. Aping nga nasken nga agbayad pay laeng iti kaski ni Brenda, tapno laeng maipapas na, iti arem na, idin to nga adakmat nga asawa na. Sa anak man nga nagkurang ken kuana. Aging nga di masungbatan dagita nga saludsod ko kasin yung gat awan ti amok nga rason tapno pakawanek ken pagsublyak iti balay iti sidong mi nga agiina ni kaloy nga asawak. No da kayo ti adday ti sitwasyon ko kasin yung rumbeng nakadi nga ikakpay ti gundaway ni kaloy. Uweno mamin pinsan ka din nga lipat nga ikatek isuna iti biyag ko angem no kadagiti anak mi saan ko met nga maikat ti kinaamana kadagiti anak mi ngem kasla nagrigaten ti agtalek ken kuana iti kasken kuana nagrigaten ti makiden na manen iti lalaki nga amok nga lilipliputan wenno ginulguliban nak idi. Dahil ito nga ro di ba kabuklan di pa kasarita ka sinyong ala no adaman dagiti makarelate kanyak dagiti napadasan nan tinaliputan anya tinaramid yo no pinakawan nyo man ken inawat yo manen dagiti asawa yo anya tinaramid yo tapno alisto kayo nga makalipat. Sabay kumagat na kay batit adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag na di nga pakasarita kasinyong. Iyon na akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakat, ket agyaman ak unay ken ka ti laing ken anos mo nga nang ted biyag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y naliputan na pagayam mo, Mariana.